Pozdrav ljudi! Da, Android 5.0 za Galaxy S2, ko bi rekao? Da, očekivao sam, nadao sam se da će se pojaviti 5.0 za Galaxy S2, jer telefon je stvarno best buy za to vrijeme kada se pojavio. Zvanično ažuriranje se završilo na verziji 4.1.2, to je na Jelly Beanu, i dalje su nastavili da razvijaju KitKat, to jest KitKat, da, i evo sad imamo Lollipop. Za sad imamo 3 ROM-a koji se redovno ažuriraju. Tačnije postoji 4 ili 5, ali ona 2 se ne ažuriraju još od prvog dana kad su se pojavili, tako da ja sam bacio ovdje CyanogenMod 12 i za sada radi odlično. Naravno ima bugova, ali redovno pratim na XDA forumu onaj not working list, jel da? I gledam čim smanje bugove ja obacujem nove verzije. Trenutno je beta 3, ja mislim, ili 2, 3, danas je još beta 3 i sad ću da instaliram. Inače, ceo postupak instalacije možete vidjeti na njihovom forumu, a sada ću pokazati samo kako da ažurirate sa prethodne verzije na noviju. Dakle, idete na wipe, sad trebate da wipe-ujete cache samo, pošto ažurirate, a ako prelazite sa recimo KitKata ili nekog drugog, morate full wipe da radite. Ja ću samo cache, tako piše u uputstvu, ali ću odraditi još gdje mi je? Nisam navikao na Feels Touch, mislim da je Dalvik Card Cache, ćemo da obrišemo i idemo na install zip, pronaći ćemo zip file na internoj ili SD kartici, to je ovdje i ovo je 29. to je ovaj najnoviji i idemo install. Inače, kada radite instalaciju sa prethodne verzije Androida, recimo KitKat, Jelly Bean itd. Prvo instalirajte odgovarajući kernel, a potom ROM i GApps, znači Google Apps. Možete uzeti nano verziju ili mikro, ja sam uzeo nano, ima uglavnom sve što mi je potrebno. Inače, instalacija traje malo duže, čekao sam 5 minuta i više, tako da ću pozivati video pa kada se završi da vidimo kako izgleda. Ok, instalirao se Android 5.0 na Galaxy S2, pa da vidimo kako izgleda. Reboot. Da, prvi boot bi trebao da traje malo duže, pogotovo ako dolazite sa druge verzije Androida, dakle ako ste radili clean install. Meni bi sad trebao samo da optimizuje aplikacije jer sam brisao cache i to bi isto trebalo malo da potraje. Ja ću opet pauzirati video dok se ne pokrene. Evo, o tome sam pričao. Dakle, pošto sam ažurirao sistem, obrisao cache, sad optimizujete aplikacije i to može sada potraje, zavisi koliko imate aplikacija. I kada se to završi, sistem će se pokrene i sve aplikacije su tu. Ali vi kada prelazite sa neke druge verzije, dakle kada radite full wipe, onda vam se brišu sve aplikacije. Dakle, brišu se aplikacije, SMS poruke, call logs, uglavnom sve se briše sem vaših datoteka, slika, sve sa interne memorije, sve sa SD kartice, to ostaje. A oni podaci, poruke, tako to se briše i možete uraditi naravno backup sa nekim programom. Ima aplikacija dosta. Lično koristim
Avostovu aplikaciju za backup poruka i istoriju poziva, to mi je najbitnije. A aplikacije instaliram ponovo, ne znam, nekako, ne mnogo, tako da ništa, pozirat ću dok se ovo ne završi. Ok, završio optimizovanje, sad bi trebalo da piše pokretanje, pokretanje aplikacija. I to je to. Android 5.0. Dakle, ovo je lock screen. Ok, ovo je šifra za karticu. I evo ga. U suštini radi sve što bi trebalo da radi. Najbitnije možda, to jest možda najveći bug je što se video ponekad zablokira i uradi se soft reboot. Ali to je ponekad, ne znam, ja do sad nisam to doživeo. Dobro, sistem je malo možda sporiji na početku dok se sve ne pokrene, ali uglavnom to je to. Od dodatnih opcija imate personalizaciju status bara. Možete da podesite ovaj brightness control, dakle kada svajpujete po statusnoj traci, menja se osvetljenje ekrana. Quick pull down, to je kada s desne strane povučete notifikacije, odmah će se otvoriti ovaj panel sa ovim quick podešavanjima, a kada ovdje povučete samo obaveštenja. Notification account, znači kad vam stigne recimo 2-3 poruke, ovdje vam se pojavi ikonica poruke i piše 3 recimo. Show weather, tu bi trebalo prikazati vremensku prognozu ovdje, ali ja nigde ne vidim. Možda treba još nešto instaliram, ne znam. I battery, status, style, dakle možete da promijenite ikonicu, možete ovu običnu ikonicu, portrait, landscape, da. Circle, text i možete sakriti. Ja koristim ovaj standardni i možete dodati procenat baterije. To, buttons, dakle možete da podešavate ove dugmiće što je meni dosta bitno. Home, power button, back i dugme za opcije. Zvuk i obaveštenje, standardno, korisnici, naravno, nalog gosta, vaš nalog, možete dodati još korisnika, profili, to je profili za zvuk, home, night, silent, tako dalje. Privacy, to je meni veoma draga opcija. Snimio sam klip vezano za Facebook, podešavanje privatnosti, gdje vi možete, to ne samo za Facebook, a možete za bilo koju aplikaciju da podesite, tu da ograničite pristup nekim funkcijama. Recimo za Facebook, možete da blokirate da nikad ne pristupa lokaciji, ne može nikad da čita kontakte, da ih menja i tako dalje. To. Da, root, super korisnik, to je super su. Opcije za programere. Tu možete uključiti advanced reboot i onda kada držite ovaj power, onda možete jedan reboot da kliknete, imate više opcija. Recovery, soft reboot. Da omogućite opcije za programera, idete u telefonu i na broj verzije, ovako kliknete jedno 5-6 puta. Meni već piše da sam ja tu opciju otključio, tako da, kao što vidite, Android verzija 5.0.2, verzija ROM-a je
Ovdje piše datum 2014. 12. mjesec i 29. dan. To je današnji datum, dakle najnoviji. Kernel, verzija, u suštini to je to. Dosta je brz, mogu reći, baterija traje možda malo više nego na KitKatu. Da, vjerojatno ste već znali, a ko nije, imate ovdje, piše koliko je još ostalo sati, dana, dok se baterija ne isprazni. Isto tako kad stavite se puni, piše koliko još vremena preostaje do napunjenosti, sad ne znam. Trebamo u neko vrijeme da on to izračuna. Zapiše samo punjenje, ali trebao bi da izračuna za par minuta. Na home screenu, to jest dok ste na lock screenu, pardon, swipujete levo, pokrećete kameru, swipujete desno, pokrećete aplikaciju za telefon. Ja sam instalirao Snap kameru, zato što ova njihova kamera ne radi baš najbolje, tačnije video ne radi, ne možete da snimate. Ali možete instalirati bilo koju drugu aplikaciju za kameru i radit će sve. U suštini, to je to. Ostavit linkove možete preuzeti, ostavit ću link do članka i linkove ka sva 3 roma. I znači u postu na XDA forumu od nekog roma se nalazi uputstvo za instalaciju. Ako nikad niste instalirali, bolje dajte nekom ko se razumije to pa da vam pokaže, da vam on instalira. Nemojte na svoju ruku. Veoma je važno jer možete izgubiti vama veoma bitne podatke. To bi bilo to u suštini u ovom klipu. Pozdrav svima!